drago mi je. Prišla sam pogledat muzej razhodov. Dobrodošli u muzej prekinutih veza. Jel znate o čemu se radi ovdje u muzeju? O čem pripoveduje ta muzej? Muzej prekinutih veza je posvećen svim neuspješnim ljubavnim vezama. Nastao je 2006. godine kao putujuća izložba isprva, nakon što je ljubavni par Olinka Vištica i Dražen Grubišić iz Hrvatske prekinuli su svoju vlastitu ljubavnu vezu i kao i nakon svakog prekida veze imate mnogo stvari koje dijelite i nisu znali što da s njima naprave i došli su na ideju muzeja. Kdo vam je dao vse te predmete? Muzej je nastao kao putujuća izložba i kada se došlo na ideju, Olinka i Dražen su zamolili svoje prijatelje i obitelj da doniraju neke predmete koje imaju iz prethodnih ljubavnih veza. S obzirom na veliku uspješnost izložbe, kasnije smo i dalje putovali sve do otvaranja muzeja 2010. godine i ljudi su samo inicijativno počeli slati vlastite priče i predmete u muzej. Koliko predmetov imate? Otprilike 2900 za sada, a u muzeju sve ukupno 84 priča. Kakšne zgodbe govorijo ti predmeti? Žalostne, vesele? One mogu biti tužne i vesele, međutim kako je muzej rastao i kako je kolekcija rasla, tako imamo i nekoliko drugih priča koji se tiču i obiteljskih, prijateljskih, pa čak i onih između čovjeka i hrane. Kaj nam pripovedujejo te škorni? Dakle, kao što vidite, svaki predmet u muzeju ima svoju priču i svaka priča je navedena ovako. Svaki predmet ima naziv, trajanje veze i mjesto podrijetla. Pa tako ove čizme, priča glasi ovako. Ove čizmice sam kupio Ani prije puta u Pariz. Poslije su ih nosile i druge cure, ali to su Anine čizmice. Kakšna zgodba je povezana s tem telefonom? Riječ je o ljubavnoj vezi koja je trajala od 12.7.2003. godine do 14.4.2004. godine. Priča je iz Zagreba, a ide ovako. Trajalo je 300 dana predugo, dao mi je svoj mobitel kako ga više ne bi mogla zivkati. A to je bil pol od punce telefon? Tako je, to je bio od djevojke telefon, ali bi li danas mogla dati nekome svoj mobitel? O čem govori ta predmet? Je povezan s pico? Tako je, ovo je jedna od priča koja nije vezana za osobe, nego se ovdje osoba oprašta od jedenja pice. Priča je iz Sjedinjenih Američkih Država i ide ovako. Draga pico, nevjerojatno mi nedostaješ. Ovog su mjeseca 4 godine kako smo se rastale. Radi se o alergiji na hranu, na gluten i kazein. Morala sam ti reći zbogom. A potem predmeti niso povezani samo z ljubeznijo do ljudi. Tako je, ovo je primjerice priča o hrani, a imamo i priče koje se tiču kućnih ljubimaca, recimo, i slično. Kaj pa te čevlji pripovedujejo? Zgledajo kaj neplesni čevlji. Pa to i jesu zapravo svečane bijele cipele iz Bloomingtona u SAD-u, a priča ide, pokušavala mi je nametnuti svoj osjećaj za modu, mrzim svečane bijele cipele, ta će mi kultura vječno ostati strana, drago mi je da ih više ne moram povremeno nositi kako bih je usrećio. A on je nosil te čevlje iz ljubezni do nje, njemu pa sploh všeč niso bili. Tako, on je nosio cipele zato što ju je htio usrećiti i bio je sretan kad su prekinuli, više ih ne mora nositi. Kaj pa misliš, da se je s tem puloverjem zgodilo? Ne vem, malo je že bogi, mogoče ga fant ni imel rad, pa ga je raztrgal. Ja, dobra. O, lepa ročna oblika, kako je lepa. Ja, pa res. A ni to čuden? Najprej si hoče poročiti, pa se pa očitno ločijo. Ja, vse enkrat mine. Ali imate vi možda neku priču koja bi mogla biti izložena u muzeju? Ne ljubezensko, ili imam od hrane. Koja je tvoja priča? Ko sem se mogla za 2 leti posloviti od palačink. Pa jaz pa nisem hotela iti s počitnic, ko smo šli na Tajsko. To znači vi biste mogli poslati nešto u muzej prekinutih veza?